I gdje ste moji subscriberi, nije Gaga Styles ovdje, ali je tu Rupe, ha, čuj samo ti. Znači, auto like kao što vidite po naslovu klipa, sad ćemo mi da pravimo testić. Znači idemo ovdje, idete ovdje prvo, ovo može izađite, ovdje se logujete, opa, mislim da sam dobro, da, znači copy paste, potvrdiš i sad se opet logiš tamo. Jebate Bogu piću, op, ajde gdje si, nema, sad čekamo, znači kodić, op, 7-2, dok se ovo kiseli, evo, tvoj za JT od ča i malo family, family, sad čujete jasno, ovog jasno, glasno tastatura, ali boli me kurac zarati iskreno, od ča i malo family, inače, znači sad moram ovdje birate, ovo je da izađete, znači ovo gore ne dirajte ništa, kao što vidite Milan Ropecetić, kreativno ime, nema što, ima statusić, maksimalno možete 500 i na svakih 15 minuta, mislim, možete da cepate. Smanjili su, brate, nije 500 više. Brate, ne veze, 300. I ovdje stavite dodatno i dobit ćete kao 30 više, ne ovako, brate, staviš ništa, ne staviš ništa, pardon. I dobiješ kurac, brate, tako staviš i sad čekaš, brate. Čekaš da se čaj malo i upecaju, evo sad ovdje piše, tačnije, ne znam šta piše, ne znam engleski, brate, ali je piše gore ovo 2 minute, 100 zna da je 2 minute. I sad čekamo, evo, čajmalovci se pojavili s leve strane, kao što vidite, to je armija koja čeka da ja objavim post i oni odmah ulete i lajkuju neka lava, neki red, ali ovo je, sad su vi Balkanci malo, ima koga hoćeš. Svaka vrsta je tu. Znači evo, neću da stavljam link ovog kurca u deskripciju, brate. Evo ovaj link, brate, www.m-autoliker.com. Evo imate ovdje na TeamSpeak, brate. Stopirajte klip, upalite like i onda uđite tamo malo svirate kurcu i tako. Evo čajmalci se i dalje, evo neki Nevena Živić čajmalac, evo. Dobro. Mislim da je to od mene, 3 minuta dosta i ovo je dobro. No se smiješ, kaži nešto, ajde kaži brže. Nešto. Dođe ja.